pneumonia hinat na tlang lon le ve tam thi pui tamber ani ome anat na lan swa dan te chu khu khosik le tlun thok rang le ha omin sep pumna he duk le chaw mel tak thok zonga om khwar lut na sa thok zonga nar ar he khek no pang thorang upadana zirin adanglam theya an thokino pangan om hle hle laia minute khat chunga chiar tur ani an cha lai le nutin nek lai chuan chiar lo tu anwaya tarlan aya an thokaran chuan pneumonia ani the no sen thani aya no pangtan minute khada voi somruk aya tam an thokin thani changa kum khat chin tan minute khada voi somnga aya tam an thokin kum khada changa kumnga inkar minute khada voi somli aya tam an thokin tho hi arang reng turani a achang changa rang lo muang le thin ero hi chu thorang ani lawa arang reng tur ani chu ifa te chu hetianga an oma pneumonia rin hel oma an om ani chuan arang the ang berin sub center a emo damdo ina emo panpui fatang che Governor Financial Assistance Wing Khan Scholarship District Chunga Home Pali Nena Scholarship BC Pujon LT Sang and Sem Chuak Scholarship Excise and Narcotics Department Chuan Nimin Ningani Khan Heroin Hong Somnga Pangale Heng Rui Lo Keng Tu Tinupa Hi An Man Puke Sap Dang Home Minister Chuan Sai Pai Sai Hapui Vi Buar Jep Varing Te Otostan Ai Tlang Pai Sen Zo Pai Ram Duty Sipai Titlo In Ram Ri Veng Him Tu Tidin Mun Amun ngeya enfia clear to te chibai ule noel vanalwat pui kani a chanchin tharingai thlang Governor Financial Assistance Wing Khan Scholarship District Chunga Home Pali Nena Scholarship DC Pujon LT Sang and Sem Chuak Scholarship DC Pujon LT Sang a chuan home jan pui na hi Governor IO in Scholarship District Chung Home Pali ate heng chengs Home Pali at hian cheng sing khat thewin a hlana DC chuan thu soin home sang sang te chu mi puiten an ngai poimo a mi puiten an pui lo chuan home te chu an kal thei ani lo thu soya tun ai mi puite po in an ngai sak atul thu a soi home en kol tu ai o thu soi tu te chuan tun Christmas work ve ta chan puina mi chu sang sang atangin an don thu soin chan puina chu kum top lam ti lawa chuan an don that ngai lo thu an soi bok Scholarship Excise and Narcotics Department chuan min ningani khan heroin hong somnga pangale heng rui hlau nei tu te hi an man Scholarship Excise and Narcotics Duty 10 heroin an man hi avain gram zaruk somkwa pakhat point parukani a nimin chahmadar som pakhat le achan ve khan mong khothlira Activa scooty MZ01N2572 wa an phur chu an manani Scooty khaltu hi zai than moya kum som thum pali son of malsoma project venga cheng ni in pu ani a aphur hi anupui ni a soi larem pui kum som thum pakhat daughter of biagro na tepo man ngal ni in thu bai siam sakan ni Wengkhan District Court a hruaian ni zai than moya tanu pa in an soi dan chuan heng rui hlau the phai sen kal tlangin namdang pakhat ne na tanga an lak ani thuan soya anei tu tur chuan kon puya lo lak sak mai do ni a soin petrol tank full ba ka hong khata cheng sing khatlo in an phur sak ni in a soi rui hlau lo dong sung tu tur te po tu te nge an ni shiat alani lova rui hlau te hisabun bom sang sanga khung ani a polythene bag a dale ba ka Polythene bag ka an dale ba ka a chen chur rampam cartoon boma an da bok Puke sap dang a Home Minister chuan Sai Pai Sai Hapui Vi Buar Jep Varing Te Otostan Ai Tlang Pai Sen Zo Pai Ram Duty Sipai Titlo In Ram Ri Veng Him Tu Tidin Mun A Mun Ngeya Enfia He huna hian Deputy Speaker Pulal Pham Kim Abaka Home Commissioner Pu H Laleng Moya DIG Pulal Nun Moya Baka Joint Secretary Home Pulal Thiam Sang a sai lo tinan choyo mani Home Minister chuan ramle nam him na ata nan nun na thapa duty sipai du tak tak te a chuan thu a soya mun khar thak taka kan ramle nam him nan in dei lo tak chungin an khosa ati a helai munarin taka in duty awangi in chunga lom thu ka soya ni ati an na tho awangin borak manam tak veina an nei Mizoram in nei thei thu a soya Mizoram sarkar thar chuan
ram himna angai poimo hle thu soin ram himna atana thok tu te po a thei anga thuam chakzel an tum don ani rui hlo hlwar hle a ram thalai te aswana sa hle Mizoram thalai te aswana sa hle thu soin rui hlo kan ngai rui hlo do an ngai poimo dona rui hlo lu na kong te a thei anga dang chata rui hlo lakaram chan him chu anti mak mowa an ngai thua soya ramri de pa om khwa te po in sarkar tha te chaka thei top chwa pui turin asom bok Home Minister hian ramri duty sipai te Christmas te bai bukin Christmas hlim taka an man theina Christmas thil pek sum fai hlana Home Minister chuan tundin hmuna intan ti sak thei cheu nei tam ri lo maila Christmas hlim taka in man theina Mizoram Sarkar Home Department mingin Christmas thil pek alan thua soi Chief Minister in niza chunga ati tur asoi te ati hlotlin ngei theina turin chaktakin ma an la zela nangni po in thei top chwa turin ka ngen che uni ati puke sap danga chuan ramri chungchanga an din na chu alangai reng thu soin BFR 1875 ani thu asoinon le ramri chungchang boipui tu tur boundary committee din thwai an tum thu soibokin anni rot na le thu ron ang zelin ramri chungchanga chuan sarkar ngai tuana aseng don ni in asoi Mizoram Cooperative Apex Bank Scholarship Branch chuan scholarship khopui chunga hom shanga omten hlim taka Christmas an lomhan ve thainan thil pek an hlana Christmas wal thil pek hi MCAB Scholarship Branch Manager Pusimal Soma kai shuai na hnuaya thoktu ten hom shanga kalchilin an hlana ni Mizoram Cooperative Apex Bank Scholarship Branch in Christmas thil pek pual an sem chwa te hi TNT khwangpui lama bu fai bek rukle alu ge somnga Origin Season Children Home khwangpui lama bu fai poisa fai cheng sing khat le chithlum mum thanem tak an pe a en invoice home veng thar policy pa poisa fai cheng sing khat le chithlum mum thanem tak an pe bok Mizoram Cooperative Apex Bank Scholarship Branch in Christmas thil pek an semba ka hian Mizoram chunga Apex Bank Branch zongzong ten cheng sing thum thewin amamo te hna Christmas thil pek an hlan to bokani Apex Bank Head Office Aizol chuan cheng noi khat chuang hu Christmas thil pek an lo sem chuak to ni in asoi Chief Minister Pulal do amachuan bial chung khwa Tenzol Police Training School atanga 69 batch constable le 4th batch head constable te passing out parade program chu khwalian ni na man puya parade contingent te en dikzoa thua soina Pulal do amahian police te mangin mitam tak nunna anti sale tharab thlenga ven himsak antum thu asoi Chief Minister chuan police alo ni ve to chin thu soin andin mun tam tak chu asha thiam pui thu soya police te chu discipline thatur ani thu soibok kumtin maya chorwala mi za chuang an thi zia thin chu mudmo nar mo nei atul thu soibokin an chin sia swal lo chuan tun hnai kumsari chungin bachalian khat zela mi zaria somruk pakhat lai an thitling ni in soya police te an zawaya an chan tlara du thu soin shisel na an ngai poimo angai hle thu soi voin pass chuak te po in van nei voin pass chuak te po an van nei za shareng tura cha in an zinga du sakna le khongai na manga laglu anom ti alo shia thu soibokin chu chung mi ta cholom pui thu soya chuti rwalin chhortlak ni tura an chan marle zwalangai hle ni in soi Chief Minister chuan ramtan service thaber pek tur ani thu soya mani in vongin how tu te thu oin zule rui hlo laka in sum tat chungin na an thok tur ani ati a kan ramadan lava kuvrau lak lu te drugstore ruk te ral thuam tol ruk te le dan phallo thil dang chevel atamti asha thu soin chung thil thalo tol vel reng te chu sarkar thara chuan ti revek antum don thu soi chumi na thok tura an kut ke poimo ber chu police te an nui thu soin anin pek na le an thorim na mangin mitam tak nun na hum phima anti sa le tharau thlanga ven him sak tum turin acha police alu nuwa po police ten andu sakle thin ti asha thu tar langin lom thu soiboka mason zel na an thil mamo sang te po athai chin Politics alu nuwa po police ten andu sakle thin ti asha thu tar langin lom thu soiboka mason zel na an thil mamo sang te po athai chin a sarkarin angai tu saktur thu ashilani
Chief Minister hian hlim le hadam taka Christmas le kum thar an man thei nan pas thar te hi January ni sang ni som ni pali thleng chol ape ani ni som paruk thakhat sang ni som ni pania basic training turin PTS a an luta atira chuan mi zan hi somriat pali in training hi an tana an zinga mi som pathum te chu chan sang sang awangin training chhun zom thei lovin an oma voina POP voina passing out parade thei te hi mi zan hi somsari pakhat ni in an zinga za som paruk hi meichhia an ni Pu Anil Shukla DGP Mizoram chuan he huna hian in lom na thu soya Chief Minister in man pui thei awanga lom thu soi bokin PTS Tenzol chanchin tlang pui soya voina training chuak te alom pui thu atar lang bok he huna hian pu F Roding Liana Minister of State PNE le Pubilal Chanzawa Minister of State Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department te chu khwal zo manni Pu Anil Shukla IPS DGP Mizoram Pu Davidal Thantluanga DC Ser Chief Pulal Biak Thanga Khyang te IGP Headquarters Mizoram Police Official ing Mazat le District Official Poimo Dangte Chanchin Bumi te le mi puitam takin he hun hi an man puyani Central YMA in Aizawl le a che vela ral tlan omna relief camp ten hena Christmas thil pek an pe Bu fai dal alu te le artui chu Aizawl le a che vel hmun ria ta om Myanmar una ral tlan te tan relief camp a Central YMA hiang Christmas thil pek atan tukin jingda riat khan sem chuaka cheng nuai li senral ani he thil pek sem chuana hun hi Central YMA office tui khwa tlang tuala nei ani a ral tlan te pola relief camp hun sang sang om IO ten andong ani bungrua te hi relief camp phur thlennan pick up panga hire sak an ni bok tukina thil pek sem chua hi avain bu fai bek somruk pariat dal bek som panga tel khe som thum pariat alu bek somli pariat ba ka artui khe som ni panga ni a kema mishing le chung ko omzat azira sem chua ani he thil pek sem chuan huna hian Central YMA President chuan thu cha toy soin kan hun puiber Christmas lo thleng tura hian YMA ta chuan an ril ru le ngai tuana har sanna na men lawan to awanga Mizorama Mizo in pui Central YMA bela ral tlan te Christmas lo thleng tur mo na na eile in tur chete tal hlan che eile in tur chete tal hlan chu Central YMA in arel thua soya an thei ang tok an hlan ni in asoi thilpek dong tu ten lom thu soi bokin Myanmar lam kai hnoi po sang intel khom na Network for Unity Association swai tu te po in he hun hi man buin ral tlan te ai o in lom thu an soi February ni som pariat sang ni som ni pathum jingda ni le minit som nga vela Republic veng koi pui bula ATM booth bom tu Emmanuel Albiak Zawa kumsom ni pali sanof PC chwa khama bong tha khwa chu Aizawl District Court a additional session judge ngursang zolisai lawin thiam lo achantir ATM booth bom chungchang chui tur hian Mizoram Police chuan khati hun lai Aizawl District Additional SP Crime PC la chan puya kai shorna nwaya Special Investigation Team andina anni hian uluk taka an chui nuwa lalbiak zawa hi February ni som hi pani sang ni som hi pathum khan lalbiak zawa hi ram hnun no da in lua an man ani kot chuan lalbiak zawa thu buai hi hun engemaw chen angai tu nuwa thiam lo chantirin nimin ni som ni thasom pani sang ni som hi pathum khan kumkhat chung zel tang tur le cheng nuai nga choi turin a shema poisa hi ATM buda bom chiat siam thatna atana ti ani a ape theilo ani chuan kumhni dang atan bel don ani lalbiak zawa hian Republic veng ATM abom ma hian Bethlehem veng le sai khama ko na ATM po alo khoi to a ATM a khoi don hian mai ko ra wa thina man ani tum hian a ipte ya gelatin panga a ani a mai ko ra hian corrupt politician te rugru high class ti te justice for poor people ti te thori min omzia anei lo ti te le mi ti nat adu lo thu te aziak bokani tukin khan PWD minister Puvalal Hlanale environment forest and climate change minister le Aizawl is one bial tu MLA ni bok pulal than sang ate chuan Assam Rifles ram zo khasang pia le a che vela lo nei tu ten an huan pan na kong chungchang har sat na an to mek le heng har sat na sut kyan na sarkar ngen na
tun hnaya an thelu chungchang bo zuin minister pahni ten helai mun le akong te hi lo nei tu te ai o than khat te le PWD engineer in chief le PWD senior officer dang te nen an en hawani puwanal hla chuan lo nei tu te an huan pan na kong chungchang har sat na an to te chu a thei anga sut kyan sak turin thei to pin kong ada pui thu a soi lo nei tu ten kong thar sia sak tura ngen na an siam po a thei angin alo en zui tur thu a soi boka helai bor huan le lo nei tu te chuan tun ma in Assam Rifles le Ramzo khasang paltlangin an huan te hi an fe mai thin thu an soya ma se ni kum march atangin Assam Rifles chuan an ram paltlang chu rem an ti to lo awangin bypass road an ti Michael tlangin an huan hi an pan thin ni in an soi he kong hi a thui ba ka a thala wa chu wangin lo nei tu ten sarkara kong thar toy jok siam sak turin ngen na an the lut ani khati zong khatun chuma chanchin thar kan ti chhuwa thei ani a clear tu te mangtha vek ule